जतनक थुमखा थानाय 20 तारिख January 2020 5টাও Guwahati on Home Affairs 125th Amendment Bill 2019 ADC Importment Khainani meeting ring Sakha 10টা District Council no Twui पाट के खाइनो 10টা District Council no meeting खाइखा चिनी त्रिपुरा राज्यनि ADC एलाकानि प्रतिनिधि राजनीतिक दल पंथो बा NGO पंथो ब्राउन खनो चिठिरियनो मीटिंगो इनवाइट खाइखा साथे साथे जों ADC नफनो रिंखा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रिप्रेजेंटेटिव हिसाबो जों 3 जना डेलीगेट हिसाबो जों आरो मीटिंगो थांखा आं सह के आइनि लगेव चिनि ब्रह्मगना MDC कुमुद देवबर्मा के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सुबल देवबर्मा 3 जना न जों आबर मीटिंग थांनि उपस्थित दंखा मीटिंग एकदिगे डिस्कशन मीटिंग आबो निनि तामो व्यूज दं ADC नो इम्पोर्टमेंट खाइनानि खेत जारा थांनायनि बिसिं जतन न समयरियना डिस्कशन खाइरि खाइका ब्रानि तामो व्यूज जारजानि डिसिशन नि मते न मीटिंगो प्लेस खाइमानि जोंनु आबोनि लगे जों TT ADC नि प्रतिनिधिंगे जोंखनो ADC इम्पोर्टमेंट खाइनानि क्षेत्रे जों 10टा पॉइंट आरो मीटिंगो चिनि व्यूज एवं सजेशन जों प्लेस खाइखा खाली आलोचनाया मेमोरेंडम सह जों सबमिट खाइखा जों आशा खालायो बो 10टा पॉइंट खूब genuine point बो 10टा पॉइंट जदि से ADC नो बो डिमांड नो फुलफिल खाइगा के ADC इम्पोर्ट होना ADC डेवलपमेंट खाइनानि एकटा सुजुग सुबिदा चिनि 1 नंबर दाबियों खा बरचिन मेमोरेंडम जेटा टंगमानि आबनो आं कैसा कैसा के न साजागनाय जत सिनानि बागै चिनि 1 नंबर खा to strengthen Tripura Tribal Area Autonomous District Council number 1 point ADC Council should have exclusive authority to enact laws on land allotment mutation correction and its uses. The land of Forest Department, RF, PRF and PF under TT-ADC area should not be given allotment of land to any department of the state without concurrence of ADC Council. Karon land निजे क्षमता दङ आबो क्षमता ADC नि ताव एक्जिस्टिंग चिनि क्षमता कय काम खाइनानि के चिनि बो 1 नंबर इम्पोर्टमेंट रिनानि नांनाय
allotment mutation and correction je tang samo bono chung ek number importance is samo sini demand. Second demand kha to bring TTADC within the purview of para 3A, additional power of 6th schedule of constitution in addition to the central government proposed amendment bill 2015. Bonka second demand para 3A of the 6th schedule bono chungno marina haise hayake ADC kam khaimaya takni je ADC existing to money bo para 3A no riya kheto ADC kam khaina ni osubida ambage chini ADC executive committee alochona khaye decision na kha chini demand bo para 3A additional power no chuno mare. Number 3, the TTADC also should be given share of funds under section 280 of the Constitution of India on regular basis of every financial year. Tabo chunu chini ADC o chini jeta weakness durbolata chung budget chung khlayo budget ni isabo chung ramania chini experience again experience of aya bo 2-3 বছর ni jeta experience proti budget ni chung naimani ekta udaharon 2017-18 salo chini budget chini recruitment of fund onkha 667 crore 16 lakhs 64,000 Bongkha 2017-18 is in budget. So state government ni chung rangmano busuk 300 crores 362 crores 96 lakhs .46 thousand. Mane 50% chini budget chung rangmania chung no rihai state government chung beke kam khaine boronu kha labs 300 crores thagya chini labs rangmani am thangkha tragaisa 2018-19 साल 897 crores 1,55,000 Chumano 461 crore 57 lakhs .55 Chini deficiency thangkha 435 crore 44 lakhs mane 50% cess chung ramania state government here has part of budget bebeke chung kam khainai 2019-20 salo 987 crores just thangnai bosisi abo 2019-20 chini budget busungkha 987 crore 18 lakhs .58 chungmanu busuk 469 crore 25 lakhs .55 chini deficiency busung thangkha 517 crore 50% se thage 60% se chungmani near about 60% 60% nearly about 60% chungramani keto ADC beke unnen chung khaimenai bo chinis somoisa bo somoisa ni karono chung Sakha ADC no empowerment khaina nikhe asol to finance rang sara to bro unnen nai bro development khaimene ba